Nimwege sana muraithiria umwego wa Mero TV ukambitikiria nkitharange kugwata ugeni kiri nteto cia Mero TV thaa imwe na rokore tariki 6 mweri jwa 3 mwaka jwa 2023 Grokinga kurikana obe kuthoroge watanera botu kurukira Facebook Mero TV Kenya, Twitter @Mero TV Kenya, kana kwa kuthorwa ukiwatanera na botu kurukira platform yetu ya website ira ni merodigital.co.ke ritwa ukambita Gloria Mwirigi. Na ngiambiria na jarajere kiti gukinya kirimetha yetu ya nteto ni ati CS wa urimi Kenya Mithika Rentore na rekiti kuga Kenya ni kwithorera kuruguria kiwanda kia uthondeki bwa mborea kenda yomba kunyia maguri ija mborea jojo nthiguru ne Rentore augite thirikari ikarita mbeca cia gutetheria maguri igitene eriri ria mbura ya mweri jwa 3. Rais ameniamrisha tuhakikishe ya kwamba kuna tutateremsha fertilizer, na mnaona is commitment, na jana pia amesema 12 billion shillings to go towards subsidizing of fertilizer, na nataka kuambia we are subsidizing production against consumption, sababu tunataka ushalishaji. Na nikiondoka hapa siku ya leo naingia ndege tena kuenda Zambia kuangalia mambo ya ukulima, kujua mambo ya mahindi, lakini niwaambie in another 6 months fertilizer tutapata na itakuwa imeteremuka zaidi ya chini ya ile 3500 ambaye tunalipa kwa ile mpango. Na kutoka kule Zambia tapeana leseni ya kwanza ya kuleta fertilizer, sababu tafiti umetekelezwa. Tumeangalia wakati rais alinituma kule Dodoma kule Tanzania, nikaenda nimeongea na serikali wa kule, fertilizer tumechukua tumeifikisha kwa KEBS na kwingine, na jana nimepata ripoti imepita na iko sawa sawa, na nimeitisha samples ili tuwapatie wachache mpande, tukipanga mpango ya vile tutaongea na serikali ya kule itupe proper allocation ya kuleta pande hii, tukitafuta watu wale wataweza kuwekeza katika taifa letu, tuweze kuwa na mbolea yetu ili tuendelee mambo ya kulima. Kwa hivyo kile nawaomba nyinyi muendelee kuunga serikali mkono, kumfanye kazi na muachane na hii kelele mnasikia watu wengine sijui wakisema nini, au ni vile mimi nilifunga mdomo, lakini mnajua niko na wizara ambayo naelewa nani alikuwa anauza maziwa katika taifa hii. Ilikuwa monopoly, hakuna mwingine. Mnaambiwa maziwa simu usibebe na jerrycan isiwe nini, mnaelewa sababu. Kwa hiyo sisi kuna makatero ambayo itapigana nayo, na rais yako na nguvu, sababu tunataka mkulima aweze kupata nguvu. Kuna mpango rais amesema mushalishe maziwa, tuwapatie coolers, tuandi value, so kuna mikakati. So nyinyi relax, muendelee kufanya kazi zenu, mnashughulikiwa. Tugitigana na nteto tutitana mbere hakariba kithima kia to Jararu iriro arira ibo kaira MC wao kithinjin to hamwe na governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza kubenjira kithima ndio kutugia mathina jandoji jarajathirite jakionekana nteriji hakariba kiaria mugite mubango juju ijo ambiritwe ni MCA wao Kabere inde jwethwa jute gutonyana ni ontobwa gutonywa siasa na kurema gukinyanira mwariki wetu nteto gakiwa mutegi na botutari kroke akariba kithima gia Ntunjara wa ndini ya Ruiru arera iba kutheta thina ya ruyera temete ntamentere ino na kirage kubayurithia nkoro igotweka guno kumbe kwenjo kithima kiomba kuruta ruye na kubathaura murigo uyu nyabo jeta utaka kinyate kithima kitu nya ruji tudharana na ng'ombe na nto itukunywira ruji yo
na kinya njoka iciro atiro kithima kiriko giki watu twina thina nyingi muno ruzi no ntugatega aja gukari o Rwanda na indegoro ina ruzi na indegoro injo ruzi na rukomba gututethia tutikumbe nya kureithia ng'ombe cietu na ye kuru batu tukwinyere kana tujana ndiko arete tutikuona ruzi no tutukwaira mitungi otegera ja oje kithima kiki tukweja gukaria tugatatu oje twagukunda tuje twa ng'ombe era tweneo iroje buru tukoriski mono no njoka turego tukagwata injoka ana na inya ng'ombe ira tukurithia ciongo tukugura ndaci citore mangombe ni tukugura ndaci ya njoka tukunogera ndukene bathiete na mbere na kwariria ndiki bantheto akariba baruga kithima giki kiayete kunjoka gitaka wathani bo MCA Karembe inde kwa umira nkujanita kumenyekana na mutibi gutwikira agu thirikari ira yareo kwiruji yejire gutura aja ujo weje turantu kwimwe mbuga umatha ekura chuma kaire yeta na kuma tutona ruji tutura thinene ya twarira mwecimia Karembe machini yejire mwankaja tura ruji ntukwimwe na ithari mwe ruji rwatura daika ire ngire chuma chambiro tonjwa kaire ngarine cieta buru iro nkuria ruji ruri iguru aja na tarumba kura kithima ikiazira kwenja tractor nezira mwankaza nekweja tutamenya ni ateetire no teroji yetu injire inde ne romba ria karibaba kirengamana kawira mwangaza na kiri MCA o kithinji ntuo kubenjera kithima giki kenda thini ya ruyi no ithira ntere ino kithinji ntuo MCA atutegere mantu ja ruji rurwa kithima gya ntonjara mheshimiwa kithinji tukumutuma gika wira mwangaza eje atutetherie nikenda tukona ruji utwirire weje atuturire ruji no ntutukona no tureithima bibingi neje atutethie buru na wendo bwa wendete atuturire ruji ruru twone ruji no ntubatu tukia kuona ruji mantu jetu ja kubwa twina miunde kurima twina guntu tumbenya kurithia ng'ombe no twande thara tukarithia ng'ombe injega cigatutetheria nyana betu na tukwaja kuona ruji turi mamburu kinya twina munda fatero muno kuwe je tutegere tumbe kurithi nyaka ng'ombe no kagutethia antu no ntubatu tutikumba buru tukona ruji inya ng'ombe twarithia no cigatwita thina imwe na tukomba kukara bwega koi tutethie tuone ruji rurwega rwa rukumba otiritika tunywe tukarenya batimire tuntu twenywa na njoka itukunywa kuro itukunywa na into bibingi bekithaka twinde twenywa kathima ka tutethie tukare bwega kuma rwirwa rera gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Mero TV nyo kambitaga ki Mutegi Tutitana mbere mtu murume mwa wa narietwa Peter Gitonga kuma mitha tene kangite gicigo mbunge kia Igiembe ya gatigati nethirite akiga kamura kunja irinya ria ruji na mugambo jo wa chomba boau kana kithima wa kagita kwa kamiaka 3 na mwangana arua atiromba kuthwa kirikia ni onto atithirite na machini ya gukuthura na mpui akariba kiaria bogite gitumi ikiapita kubuithia uju ni thina iria akariba bethirite bagi kurukira chige ruji na nandi bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru imbe kuthwe gitonyera na machini ciao nikenda bakomba kuthura bakibaigirwa kiao na kuba kuthurira ruji na kuthiria mathina jara bethirite bagi kurukira na kwangaika bagichwaga ruji Fitho Mukiri na gututarire nkuruki tumithatene tutirwe tutasirwe lilaba kibuyu kimomo kurwakeya aita kilomita nyingi akeya kasi angairwo kundia ng'ombe angaira twana tuthamba kurucie tucietarwe kuraya tutiona rui ana beto batithamba batiura inyangu mwana arumarukire aita rui akaramono soka cukuru iu ni thina ya rwira yangaikite akariba kangeta akiwa betaro intora ya liliaba na nara ni kuraya Untobo tumete mukari omwe na rietwa Peter Gitonga iritaniri ni kwenja kithima kia roe na njara ciawe mndene wake kithima kira hakuwa kiyukite nkoloki ya miaka 3 kenda akariba kuntuko batethukana roe na indi ni kilomita nontu inya ni thiriritea kaita kara itongota riri na kuwa antobara ba mwatisi ni kwenja ni baremi no kira maya yara ye kuntuko achora wita antoba antonda community na muguru omwe belle bathatu mama belle bathatu twangiria kwenja kilina ke kiro kinya stage mwe ko nele muthatu no yuri na twatiri mama ya ibambere ontoroka muntu ontoroka rwaro ontoroka royo ndate kimori yomo kuri arenge ngisire nonto batoroka ri konyira kanne wasiambia kanne mbi ndabeta ringe bambira timbesa kanambi
taturethire iya batu twaremerwa na miaka ithatũ atĩte ngwĩkĩ aciũmanĩrĩte ũrainya yana akagowe kinya gũkũmbĩka agagwĩnja ndamu ĩne kangũjũra atethi nyamũgĩrĩndĩ alafu gwatuĩka ndamũria ndĩ ndamu ĩna tokenjenja ndamu ĩyene rĩana ũrĩku ĩyarĩte gũtũka nthĩ rĩte kwebeka nyakwebeka ũkaiyara rĩkarema kũritũka nthĩ ũkatuĩka rĩhenjwe na rĩngĩrĩte atĩa ndĩna mwĩnthĩ enda alafu na yankuma kuo kwatuĩka na inuande ciũmanĩrĩtie no mũretera gachai kayũ kenda endelea na ngwereku na kire atori baraba acio macene kwate gitonga kwenja kithima kiki roe ni bakua bakirire ngwe no ntoba kwethira kwina maya ya manene na yara yate komboka matekam ina ndumake thatu tuthiriti thai tugenja gilina ke ne tonga thai komonguri wa guitathi itethiri ne ile kwenda ni nene ikori na ituite theti site yeyu ni tonga twenjete mwana maya ya mnwende ambesa kukunja kidinya kienda sikiambini ikiambia kwenja mbere kia roe tenda nto bata chewe ya ndamware no ra thirikari kendo ambere kwenja kidinya owe ambare nganke vyata na thirikari ne bazi twatare thirikari no te tona tano we twatonga wengwa tore atori bake aikuona otosumbuka kuma 2016 tweta buru atotomango atera yubongo ati kwenja mboga we roe kenda twana ketha twatetheka kire kilinya kenkwenja tomo wati ende toro kinyanto amo kwatweke iya naro reto ko kane iya kunenea kwatweka tukoremerwa to support ene no twajira turenja watweka kukorema na twamutiira twina miaka ithatu lakini bobu atori ari tore mutiira wana araciomerie kwongela ikenda inya batu twatethuka onde ona kinya thiringie kenye kuria mwana kamutu akaria kinya muntu amulelula kinya iya rimwe ntuko kinya ithatu tekare manuto batumete ntomoyo kingavana Kawira Mwangaza kubaiba kirero kikyo na kuya kunjoko kubenjira roe kenda kuthire kinyamara kia roe wireto mama mwetore ukiakwethanura ire ngavaneto no kareka matutore nori mwakora abatu tutore kutheneka irwe kumaria mamuto athinikira kawe mbwa witonga aetera atori bange barenja baremerwa miaka ithatu ithiri etetherwe ikenda tona roe na tumba otetheka no eye kinya kareka nake kinya tukuthurira roe kinya gikake kurera ngua kana wika samaki kya korwerwa ende biran kuromba ndina mundu munene bomba kuya ne turana mithatene rike thwari kuthururo kinya roe kuo nkiripotera Meru TV nde mithatene ireri Kangeta 1 Igembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Tutitana mbere acheri na ritani ba area Roe Primary School athero gaiti Igembe South ibachumirite na kuromba governor wa Meru Kawira Mwangaza na MP wa Igembe South Honorable John Paul kubatetheri na kubakira kirasi birabire becho ya kutharuka buru na nkuruki PP1 ibathomaira rungu rwa miti ni wagibwa nyomba na ndipe na ugwa mburaira irigiri kura mweri juu ikaburira na kubanga ikia bareome na kwangaikia kinya mathomo ja murithi waba na gututariria nkuruki twana mbi ya twana matu twana mbienge atoli na kali aciari na alimu bena kiliro kinene basukuru ikumenyekana elia roe rutene rwa thuria ni ndene ya Thiro Ward ndene ya Igembe South kumanya na skulu yao kwithwa ni skulu itinainya na bura butumite aciari baba bakambiria gukira kuona ati ana baba bate kuthoma bwega yani muciari wa skulu eye bato thine tonete ne girasi eria roye twina thine nene sana eiras nasari ithatu ya sofa bakuthomera nja turengienda thirikari yetu ya county government kulukira ngavana na MCA wetu batutetherie nikenda tukomba kuona irasi biu aya ne nyuma ya irasi bia skulu eje bia nasari kwithorwa bia irasi bitebio birio ana kwithorwa bakithomaira kenine karungurwa muti onto bura bwithiritwe bwina rwa kairu nene mono nonto bwana baba kumanya na mpio na teriere bagurukaira kwethera bobo nene sana kabana ba girasi ne batomba kwata murimo kinyo rugora mpio na romu ende tokona mwarimu athirikari tutetheria tuone girasi ana bona baguria ba aya kenda na tu tukatha turasi ari tume cukuru area roe
ne ko menyo thirikari bagira mwana thene ngetekegea na nguri aya kenda tutumba mwana tumba kwa turi muri monja no ntotha ikinya rogoro kaurutana mono no goro gucia lakini kirasi kiona nto aya kuria atomba kura thina akiandika kuruje ria roi kuma thurugaiti bena thina inyinge itimwe no ntubo kwithirwa kinya irasi bia standard 1 2 na 3 kinya bo irasi ne pirapire ijabale ome no ntubo kwithirwa bia bitharukangite na gukura o amwe na kwithirwa kinya batene itebi biega bia gukarira Raba kuya skuru na baba inge betha bena thina kuma misi kwa so kinyato sio meti sana kwithia twina na bau twina bo nikenda bakomba kuona kithomo ko kia kura ana twetha cio toka kinyira kirasi ne kimwe pagiringania kilasi 1 pakaria kuo mbura ya thira kura tweta na uturia anja twenda kinya twe thirikari ya Meru County itutethia kungatha classes structures ira yombo twika bo bwega ndene ECD centers no na coke itunengere mwarimu no among the 3 classes that we have in fact class icio ithatu cionthe ikiria anja twika uti class kinya kimwe kinya ko transform mwana gweta class kingi kwithira kwena inya muno no ntwarithiria kona thina uno cio aturire ko akia kuthithia mwaka yo mwa ukila class ne kingi atu au ati umeria thina uno mwaka ete kinya kungi tukona nya twechunwa ana ne skura cie kuraya yonto ya gaitinao cia tuchuna ana no ntwa kwithira bo barithiria bakona yega kwatianirwe tene ndiaria mbuguma mugo nokwa rangwenda kugura material kaita mbia ciakwa turamu no bumbura soki ni bumbura enda ngure thirikari ya county yo mbotwa material yo atutetheria ayo ka skuru etie thirikari ende nkuromba tuongelwe turerwe kirasi ni irasi ta kwende bikwana tuthoma iranja na betu bathoma iranja na nya batenya materials benacio kou koria county governor wetu asiomie atwakire kirasi aturire materials ira sikwendekana na atwakire kirasi Mulithi wa banki ripotera Meru TV ku maja miligone ya Igembe athirugaiti Igembe South Tutite na mbere muradi jo witi na mbere jiro zitongeretwe ni gavana wa Meru County Kawira Mwangaza ni jo mbirite na njira inene ara murungamiri wa mantu jegi barabara mwena MC wa Karama Ward James Mugambi ibobite kuthoro bake gwatanira na kari kiri mubango jo kuthondeka barabara ya Mwero Kiene Mpithi Mwanka Kithi George Kimathi no bite kuthwa kirikiria akaribaba ati gavana wa Meru County Kawira Mwangaza akomba kuthwa akireta witi na mbere ntereji aria ni kinya kithomo ugima bwa mwiri na kinya mantu jegi witi na mbere ki urimi mwandiki wetu wa Nteto Selecta Gashiri na gututariria nkroki Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nombete kwithirwa agitithia ngugi ciawe na mbere aria munene wa barabara tawe George Kimathi arombete kwithirwa na arua akithithia ndarasa uningo chokia nkatho sana no tubathirikari yetu ya county ukulukira mama wetu uratu kumani muritingwe sana na MC yetu James Mugambi no tubodara chai atubeto kankwenda bura bibia ya ruare injare murungu lakini ruare atori manto ya meya kana tia meya loi woni anku thirikari yetu ya county ni thirikari etena mato ya na bura no to thirikari ndachetike tuike yoro ikurie itare ringe jamuci ya ora arikuo kerinji mwe munya ira amyakire wengo na mbeca ciake tinje thirikari nyumene kureya county re bura arikuo ndachera uma lakini bo kuona onende ore ikwambirirwa utoboti bakora thirikari boya woni ngotekia antu bang'ombe njiro balobwa antu beto lobwa na ino akore moithongo sana ndene Karama utiko ntu konge kore moithongo area u na urongone ruyoro kwe maketha mainge na antu bana baba inge muno amwe atochokere mwathani murungu nkatho no ntu boe gitarira tweta na ratu kinyethetie
anto baba lobwa twetherete tukiwa mbu muno miaka mingi kuma James ai kuma hawa MCA ai kuma aita twarire thina ibukona tutona ukilira nya ekoro baekuo twekolo tomukolo nya tokolo tutona kunira ntoa lakini mama nkona imuntu muritingoe na itonete ngoeke na itokona imuntu akaumeria anto bamero bonde banywe ka tucokie nkatho muno bawatanirite na MCA MCA muitingoe na ate mama itonete mpumiti yawe itonete manto amaingira bwethetie tukiwa bawatanirite na mama o mabwongwa ote muntu atiwa na nyuma araba kugwatanite na MCA wa Karama Ward na Nkoroki kinya kariba area eu araba cokeretie ngavana Kawira Mwangasa nkatho muno nontu bwa ngugi iria ombete ni kubaritira uniango jokia nkatho nenya sana ndi MCA wa Ward mbue batu twina nkatho nenya sana kuma ofisini ya ngavana rira ndetro community ndaitire nda ngavana eromba retu na arithikira ibo wiritwe buri watia buri ngavana no buri watia ngavana ni mama batu tukwenda nthi yonthe na miro yonthe menye kangwa ibwaya onini ni muguru nturai imbage tendera chai sabari yatu kuma ita njokio lakini mbage ta zawariana na mitera rikuya era miaro era ne kwani ni daya ne mitenda ratora daraka ndio ni kana wane bwaya muno ibwaya na ibwaya ke mama Kawira oriya wa manta gavana atia gavana nari miaka 10 aile kamera miaka 10 twenwe watoto na kuurwa sana nonto bwa kwithira ndarache ng'ombe njiro ire twire chumburite antoba area ni kuthithwa kukulukira ngwataniro ya MCA na ngavana wetu twendete Kawira Mwangaza na jora augire agakikisha mbeca Simiru County cio tumika bubwega na ikethira mantu na jara cio tumika imantu jara ya kuguna antu na tayari bukona ndarache ni twire ithina kumegita na thai tukwaria ndarache itumbite kwithira twimithithia na ikethira gisaidia antu banture sana nontu bwa communication yora tureki kwira turi arimi nchoke mbuge contractor atoete ngugi contractor wina experience na gukurukira instructions ira kwa ni engineers betu na gucithia tora kubatere tuchoke tumwire akareta antu kuma ome baraba kaje kuruta ngugi naye antu bantura kibarwa kenda bethira bakiruta ngugi wa ndaracene tuchoke twire nyantu nyabo ibethire baetagera ngugi ure gwita na tucokeri obisi ya subcounty administrator na onda administrator nontu bakwithira ibo baretere kiriro kibe kuriki kwiro beko bagwatanirite na MCA ya James tuge ngugi twamitore batere kende ethire ikiguna antu ba na ndarache yumba ikwithira igitumiro imigongo na migongo Keripotera Mero TV mbeta General Sagaseri ndiro tererwa Karama Ward Imugesala muraithirio mwega wa Mero TV report ya General Sagasheri neromba kuthwegeto kinyie muthia Joante tucietu rito kambita Gloria Mwirigi ithiro no tukobo bwega Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkana